Siyahlangana njalo zihlobo lonke lisemakhaya, abanye basezindleleni, abanye basemsebenzini. Siyalamukela, siyalibingelela ngalolu suku lanamuhla lapho singena esifundweni sokugcina sakuyona le ikota, isifundo sethumi lantathu ulesson ngo-13. Sibonga uNkulunkulu osithungamele wasihola ikota lonke leli, sifunda ilizwi lakhe, sisizwa amaqiniso amangalisayo athola elizwini likaNkulunkulu. Ngilaba abafundisi abazasithungamela kusona isifundo sokugcina, umfundisi uTshuma. Ngizacela ukuthi abingelele abalaleli, abingelele ababukeli ngomzuzwana nje, bese nginikela kumfundisi uSitsha. Salibonani balaleli, siyathokoza ukuba ndawonye kusona isifundo. Siyabonga mfundisi ngabingelela ababukeli labalaleli. Salibonani babukeli labalaleli endaweni ezishiyeneyo. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu usiphile elinye ithuba lokuthi sifike emaphetheleni alesi sifundo, sikusifundo sokugcina kule ikota. Singathi uNkulunkulu angasiphathisa nxa singena phakathi kwaso. Siyabonga. Nxa singakangena esifundweni sethu, sizacela umfundisi uSitsha asikhulekele. Mina umfundisi Ivonne Siziba, umfundisi Sitsha sicela ukuthi sikhulekele. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ekuseni umsalothando lwakho ukusiqhuba usenze khona okwamaviki adlulileyo lapho besikhangela khona izifundo ezidlulileyo. Singena ke esifundweni sanamhlanje esigqiba yona le ikota, sinikela esandleni sakho sona lesi sifundo. Sicela ukuthungamela kwakho, siphe ukukhalipha kwengqondo lokuqedisisa ilizwi lakho ngalesi sikhathi. Sikhuleka konke lokhu ngokukholwa egameni leNkosi uJesu. Amen. Amen. Sifundo sakuyona le iviki, isifundo sethumi lantathu, sikhangele ukuphila ngelizwi likaNkulunkulu. Sigqiba ikota yona le bafundisi ngesifundo esihle, isifundo esimnandi lapho esikhangela khona ukuphila ngelizwi likaNkulunkulu. Ubana kutshoni ukuphila ngelizwi likaNkulunkulu? Singaphila njani ngelizwi likaNkulunkulu? Njalo silenzuzo bani esingayithola ngokuphila ngelizwi likaNkulunkulu? Sinanzelela nxa singakakhangeli indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda, umfundisi uSitsha uzasikhangelela yona, uzasibambela yona. Sinanzelela ukuthi kulendlela eziningi ebesifunda ngazo kukota leli eliphelileyo ezokufunda lokukhangela ilizwi likaNkulunkulu, eziqakathekileyo ezisincedisayo ukubana singakhula njani ekukholweni nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa sinanzelela ukuthi lanxa singasebenzisa indlela zonke lezi eziningi ezimangalisayo ezinhle esifunde ngazo, kulento eyodwa esaliqakathekile, kulento eyodwa esaliphawulekile edlula zonke. Siyenza yini khonokho ilizwi likaNkulunkulu elikutshoyo? Lanxa sisebenzise zonke indlela, salifunda, saliqeda, siyaphila ngalo yini ilizwi likaNkulunkulu? Ingxenye mfundisi ungafisa ukuthi usibambele indinyana yokwaziwa ngekhanda. Indinyana yokwaziwa ngekhanda yanamhlanje sikuJakobe chapter 1 ivesi ngelika-22. Ithi yona, kodwa banini ngabenzi belizwi, lingabi ngabezwayo kuphela, lizikhohlisa lina ngokwenu. Siyabonga mfundisi. Nxa ungahle uxhume khonapho singena esifundweni ukubana uzwisisani ngokuphila ngelizwi likaNkulunkulu. Ngezinye indlela isifundo sanamhlanje esikuquketheyo ukuthi yebo kambe besifunda ngendlela zokucwayisisa lokuhlaziya iBhayibheli ukuze sizwisise lokho uNkulunkulu akujongileyo empilweni zethu. Kodwa ke enguthola kulesi sifundo sanamhlanje ukuthi kuyize ukuzwa lokufunda iBhayibheli nxa singasoze sikwenze khona lokho iBhayibheli elikutshoyo. Ngezinye indlela esikugcizela namhlanje ngesifundo sanamhlanje ukuthi lokho esikufundileyo kasikwenzeni, futhi kubonakale ngezenzo zethu ukuthi yebo ilizwi sifundile salizwa, ekuphileni kwethu bese kubonakala ke ngokwenza sigcwalisa khona lokho esikufundileyo. Siyabonga mfundisi Tshuma. Umlobi lapha uJakobe uthi wobani ngabenzi belizwi. Utshona ukuphila ngelizwi likaNkulunkulu? Ukuphila ngelizwi likaNkulunkulu kutsho ukuvumela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lidala inguquko empilweni. Nxa kungazange kube lenguquko uyabe ungalifundanga. Even labafundayo ezikole
ku education bathi bona nxa kungazange kube lokuguquka kwesimilo umuntu kafundanga. Okay. So sifundele ukuthi kube lenguquko njalo sisindiswe, otherwise nxa umuntu engaguqukanga ngesimilo sakhe kasindiswa. So akwenelanga Actually, umfundisi. verse 23 ka James chapter 1 ufanisa umuntu ofunda ilizwi lo muntu owenzayo lo ngenziyo njengomuntu ozibuka esibukweni imira abese bona ukuthi hayi kule charter laphana ngithi abese phonga uyekela kunjalo umuntu ofunda ilizwi angenzi lutho. Kodwa umuntu ofunda afana nomuntu othi angazibuka esibukweni abese senza angazibuka esibukweni abese bona ukuthi hayi laphana engxenye ngangezanga kuhle amehlo abese lungisisa. So kunjalo ke ngokwenza siyalungisisa sifana lo muntu ozibona esibukweni abese lungisisa lokho okumele kulungisiswe. Siyabonga mfundisi. So kusho ukuthi akwenelanga ukuzwa kuphela. Kuqhakathekile ukuthi sizwe siphinde sibe ngabenzi balokho ilizwi likaNkulunkulu elinjani elikutshoyo. Nginanzelela ukuthi njoba sisithintile ukuthi ziningi indlela ezisetshenziswayo ukufunda ilizwi. Okuningi sikukhangelile kukoda leli edluleyo, sikhangela into eziningi, izikhali eziningi ezisincedisa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu singazibamba njani ukuthi zisincedise ukufunda ilizwi likaNkulunkulu. Kukhanya ngathi nxa sekusiza elizwini likaNkulunkulu umgomo wokufunda ilizwi likaNkulunkulu yini ukuthi sizwisise thina kumbe sitshela abanye kumbe siphile ngelizwi likaNkulunkulu. Umgomo vele wokufunda ilizwi nxa ngivula iBhayibheli injongo umgomo kuyini bafundisi? Kulama verse amabili embone ngani ayaphendula kuhle lokho okubuzayo ukuthi vele nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu sijongeni nxa ubala usambulo ngo1 iverse ngo3 iBhayibheli ithana babusisiwe abafundayo lawa mazwi babusisiwe abawezwayo njalo babusisiwe abawagcinayo abafundayo abawezwayo labawagcinayo. Kule verse ephosifana nelayo naleyi futhi ku-Ezra 10 u-Ezra 7 iverse ngo10 ithi yona u-Ezra wazimisela enhlizweni yakhe ukulifunda ilizwi lokulifundisa abanye lokulenza. So ukulifunda studying the word, ukulenza doing the word, lokulifundisa abanye teaching the word. So wayengeke afundisa abanye yena engalenzi. So iBhayibheli kulo ofundisa iBhayibheli linjengomuntu ofundisa umuntu ukubhukutsha iswimming. Kumele ukuthi lobabili lingene emanzini ukuze lifundisana. Ungeke ufundise umuntu ngaphandle, kumele ukuthi la ufundisa umuntu into ovele uyenza. Ungeza kumtshela ukuthi kathaya ibhamuno uphandle yena ephakathi. Fundisi indlela okuvezwa lapha maybe umfundisi uTshuma esikhangele isifundo sona lesi esokufunda ilizwi, injongo yokufunda ilizwi likaNkulunkulu. Kasifundele ukuthi sibe lolwazi kuphela ngoba baningi abantu abalifundileyo iBhayibheli baliqeda baliphusha from Genesis uze efika kusambulo kodwa abasala bengatholanga lutho kilo. Ngezinye indlela injongo yethu yokufunda ilizwi kasokufunda kuphela ukuthi funa sithole ulwazi ukuthi nxa sesifundile last week sikhulume ngesubmission ukuzehlisa kakhulu ukuvumela lokuthobela intando kaNkulunkulu ukuthi okay semfundile uNkulunkulu uthini ngalokho engikufundileyo ngiyakwenza yini. Kuqhathekile khona lokho njalo nginanzelela futhi laphana kule verse esinikiwe laphana uPetro uqala ngo1 verse ngo23 ekhuluma ngalokho ilizwi elinelisa ukwenza empilweni zabantu. Ithi yona ngoba lina selizelwe kutsha ngenhlanyelo engaboliyo okulilizwi likaNkulunkulu elimi inaphakade. Ngezinye indlela ilizwi likaNkulunkulu sithola ukuthi lilamandla okuguqula impilo zabantu, lilamandla okuzala abantu kabutsha. Akade umuntu eyikokhona ngale ngemuva
kumele ukuthi nxa esefunde ilizwi aguquke kiko nxa kade kulento emthwalise nzima funa isono esithize nxa esefundile ngaso leso sono kumele ukuthi aguquke aphile enye impilo kutshengisa ke amandla elizwi kaNkulunkulu. uPaul nxa eloba kwabaseFilipi ngo-2 ivesi lika-12 siya ku-16 sinanzela ukuthi ukhuluma labantu laba abasanda kukholwa laba ebaxwayisa ngendlela okufanele banjani baphile ngayo, baphile bengelasici ngezindlela, baphile bengelachata, bengelasici, bengelanso, bengelakusoleka ikakhulu ebantwini kumbe abaphandle abangakholwayo. Ngezindlela uPaul lapha Tshuma ingathi uthi nxa befunda ilizwi likaNkulunkulu, ilizwi likaNkulunkulu kufanele ukuthi libahlambulule, libalungisise, libaguqule, uthinte ngokuguqula i-transformation, libaguqule, litshintshe izimilo zabo. Ilizwi likaNkulunkulu liyatshintsha izimilo zethu nxa silifunda, nxa silidla, nxa siphila ngalo futhi. Umoya Oyingcwele usincedisa njani ekuzwiseni ilizwi likaNkulunkulu? Ngibona umoya Oyingcwele wenza izinto engingaziqamba lapha izinto ezine azenzayo kithi. Umoya Oyingcwele wenza ukuthi sithande ilizwi likaNkulunkulu. Okwesibili wenza ukuthi silikholise. Nxa ulifunda lapha uzwe ukholisa, ufikelwa ngamadlabuzane ukholisa ilizwi likaNkulunkulu. Okwesithathu ilizwi likaNkulunkulu, umoya Oyingcwele wenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu silizwisise. Nxa silifunda silizwisise njalo usinika imicijo emitsha, new insights, imicijo emitsha. Nxa uqoqa khona phana uyezwa ufika lo ngolunye mhlawumbe nxa unika isifundo kulezinye izinto eziqhakathekileyo ezibuya kuwe usupresenta khona phana othe ulungisa isifundo sangikhona bezingekho kuwe. So umoya Oyingcwele ukusebenza kwakhe khona phana efithizela. Okunye futhi umoya Oyingcwele wenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu sililalele, obedience, ukulilalela. Then okugcina engubonayo umoya Oyingcwele akwenzayo ikusincedisa ukulichasisa ilizwi likaNkulunkulu. So nxa umoya Oyingcwele singamvumelanga ukuthi asebenze kithi, alingeke litsho lutho ilizwi. Yes, siyabonga. Engxenye omnyango ngaba lo mbuzo ukuthi ngibona njani ukuthi umoya Oyingcwele sengilaye ukuthi angincedise ukuthi ngifunde ilizwi likaNkulunkulu. Njengoba esisho umfundisi lapha ukuthi ngaphandle kukamoya Oyingcwele kunzima ukuzwisisa ilizwi likaNkulunkulu ngokuqala lokho. Sithola futhi umoya Oyingcwele esiba le duty kube responsibility yokusifundisa njengoteacher efundisa umuntu. Ingqondo zethu zilufifi kangaka ukuthi kunzima ukuthi sizwisise imbhalo ngaphandle kokuncediswa ngumoya Oyingcwele. So umoya Oyingcwele bemphendula umbuzo ukuthi simbona njani, simthola njani ngokukhuleka. Sike sakhuluma iviki ephele ngokukhuleka ukuthi umthandazo, nxa sithandaza siyazinikela ukuthi hayi uNkulunkulu ngidinga ukuthi ungincedise. So umoya Oyingcwele yikho lapha aza khona ukuthi asincedise ekuthandazeni. Asingeke simbambe sithi nangu sefikile, kodwa ngokukhuleka le-submission, ukuzinikela kuNkulunkulu, umoya Oyingcwele uyeza athatha indawo yakhe. Siyabonga mfundisi. Omnye umlobi nxa ekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu kakhulu uthi ilizwi likaNkulunkulu lifanana lesethekeli esifika emzini womuntu kumbe empilweni yomuntu, kodwa kube yisethekeli esingelanhlonipho. Ubeka ngena lendlela uthi isethekeli esiyisethekeli esingelanhlonipho. Izethekeli nxa zifika egumeni labantu uyahlala phansi alindele ukuphiwa isihlalo, alindele ukuphiwa amanzi, akhulunyiswe. Kodwa uthi ilizwi likaNkulunkulu leli nxa lifika empilweni yabantu liba yisethekeli esingahloniphiyo, liba yisethekeli esiqalisa ukuthi sitshintshe izinto ezikhona empilweni yomuntu. Uthi kwesinye isikhathi yisethekeli esirude, akalihloniphi. Ingxenye yikho kwenza ukuthi kwesinye isikhathi kugcine sekungathi kulempikiswano phakathi kwelizwi likaNkulunkulu lalokho thina esifuna ukuthi sibe yikho khona. Thina inkanuko zethu, ingqondo zethu, lokho esifuna ukuphila ngakho bese kuphikisana lalokho ilizwi likaNkulunkulu elinjani
elikutshoyo kule ngoma esihlabelayo esihlabelelweni unumber 110 esihlabelelweni yesindebele engikhumbuza nxa sikhangele indinyana le eyokubana sibe ngabantu abenzayo abangezwayo nje kuphela Mfundisi Tshuma ekhuluma ukuthi sizwe ukuthi sizwe amazwi omsindisi ngamazwi okuphila ibe sithinta ukuthi banjani babusisiwe abantu abanjani Mfundisi Sitsha abenzayo acha abanjani abezwayo and ungayikhangela siyafika ekucineni kulomvuzo kulabo abanjani abazwayo bagcine benze khonokho uJesu kanjani akutshoyo ngelizwi likaNkuluNkulu nxa sikhangele ilizwi likaNkuluNkulu lonke siyananzela ukuthi kulezibonelelo ezimangalisayo zabantu abagcina ilizwi likaNkuluNkulu nxa singakhangela uJesu ngokwakhe sibonelelo bani asipha sona ngokugcina lokwenza kumbe lokuphila ngelizwi likaNkuluNkulu yena ngokwakhe uJesu bese kunanzelelayo lapha ukuthi uJesu anti ukukhulunywa laphana ku Luke chapter 4 kusukela evesini ka4 kukhulunywa ngokulinga kukaJesu entabeni laphana sananzela ukuthi isibonelo esingasithatha kuJesu isibonelo sokuthi wayefunda imbhalo yayisengqondweni yakhe waye-internalize wayeyigcinile engqondweni yakhe so ukuze sinqobe njengesibonelo laphana sikaJesu ukuze sinqobe kumele ukuthi imbhalo ibe sengqondweni zethu singayifundi kuphela isale khona lapha ebhukwini kuqhakathekile okwesingathi ngesilungu ku-internalize kumbe ukuthi imbhalo siyithathe ibe sengqondweni zethu kwenzela ukuthi lanxa iBhayibheli selisusiwe kithi senelise ukuthi simelane lezilingo uJesu simthola esebenzisa imbhalo laphana kakhulu ngaya kuverse 4 lo verse ngo8 uverse ngo4 laphana uthi wena uJesu wamphendula ke wathi yena suka kimi Sathane ngoba kulotshiwe ukuthi uzawukhonza uNkulunkulu wakho yena yedwa ngezinye indlela uJesu impendulo zakhe zonke unika imbhalo uphendula ngombhalo sike sakhuluma ngamaviki adlule ukuthi ukuze sinqobe kumele sisebenze umbhalo so ngomzekeliso kumbe ngeexample kaJesu sithola ukuthi nxa sizanqoba izilingo sidinga ukuthi imbhalo ibe yiyo isisekelo sethu Mfundisi Tshuma uJesu uphila ngelizwi likaNkuluNkulu lale sitshone kuye ilizwi likaNkuluNkulu nxa sikhangela izilingo zika Jesu lapha elingwe ehlane konke akukhulumayo ubuyele eBhayibhelini ungananzelela uSathane la khona phana enkangala xa wayelanda uJesu wayemlinga esebenzisa ilizwi likaNkuluNkulu athi ngoba kulotshiwe yes nxa uJesu ephendula futhi wayemphendula ngemibhalo so iBhayibheli liyavuma ukuthi uchasise ngendlela oyifunayo ngoba ngathi mina ingqamu ikomunye umuntu ingasebenza ukusika imbida isitshebo whatever isesandleni somunye ingqamu efana nayo ingasebenza ukugwaza so lapha siyakunanzelela ukuthi uSathane wayesebenzisa imibhalo esebenzisa ukulimaza kodwa uJesu imibhalo uyisebenzisa ukumelana lezilingo kuthi ukuthi nxa sisuthi ngemibhalo ekhona ngaphakathi kwethu esi-internalizeyo zonke izilingo ezibuyayo kule verse eza addressa wona lowo mumo kukanti nxa kuyikuthi ngiyimi ngedwa senisebenzisa ukucabanga kwami reasoning yami kwesinye isikhathi kulula ukuthi ngiwele phakathi kwesilingo ngenxa yokuthi ngisebenzisa ingqondo yami so umuntu ingqondo yakhe kayilamandla okumelana lo Sathane lokumnika idiscernment ukunanzelela ukuthi lapha kumomo lo osekhuluma lami loba ngibona umuntu ekhuluma but behind umuntu lo kulo Sathane ukunanzelela khona khana sikwenziwa yikufunda ilizwi nginanzela yebo Mfundisi ngithathekiswa yindaba ye-discernment akhuluma ngayo i-discernment singathi ngumoya wokuhluzisisa ukunanzelela ukuhlukanisa izinto
kuze kungikhumbuze esinye isehlakalo kwenye indawo omunye umuntu uyafakaza ebandleni uthi hayi bazalwane ngicela lingibonise uNkulunkulu namhla ngilapha ngibona ngilapha ubaba wami wafa 10 years ago ubuyile kimi ephutsheni izolo wasengitshela ukuthi ngihambe church ikubona ngivuke ngaye church namhlanje so ngithe ngilalele ngicabanga ukuthi kulapho ngena khona discernment ngase ngibona ukuthi no umuntu lo indlela akhuluma ngayo abantu bangathi amen ukuthi ubuyile church kodwa ke uNkulunkulu indlela asebenza ngayo akasebenzisa abantu abafile ukukhuluma labaphilayo ngathi ngamncedisa ngathi hayi mzalwane siyabonga itestimony kodwa ke lapha uphambanisile ngoba yebo angabe ekhulume lawo baba wakho next time uzabuya awudirect kokunye ngoba umkholiwe usathane is so cunning ngiya endabeni yembhalo ukuthi usathane uyayazi imbhalo futhi kakulingi ngezinto ezinhle zodwa ezimbi zodwa kulinga futhi nangokunye ukukhanya kukuhle kungacontradict lelizwi kaNkulunkulu njengakhona lokho ekhothi imbhalo lapha kuJesu Tshuma ingxenye ngomuca nje owodwa nginanzelela ukuthi usathane imbhalo uyayazi usihlangana laye lapha 18 esithi ukuthi kulotshiwe kodwa isebenzisa ngendlela engasiyo pho ungancedisa njani umuntu obuthelela amaBhayibheli avula inqwabanqwaba zamaBhayibheli zezingwalo zakomoya efunda ukubana aye khuluma labanye abantu ngolutho oluthile kumbe uyaphikisana labantu abathile engazifundeli yena ukuthi kumncedise ukufunda ilizwi likaNkulunkulu kunjengenkomo elethole nxa isidla utshani ungabuza ukuthi inkomo lena vele idlelana utshani omunye ngathena ayidlela ukuyamunyisa ithole but even ingelathole lincane iyadla utshani so nxa isidla utshani inkomo lena idlela ukuthi iphile in the process yokudla utshani khona phana ukuthi isidlile utshani nxa kuyikuthi ilethole sokuzaba lochago olokunika ithole so mina nxa ngifunda iBhayibheli injongo yami ukuthi ngizifide kokwakomoya bese ngisiya ncedisa omunye umuntu athi ukuthi kube isikhali sokuyakulwa ngalo usathane iBhayibheli ulazi kuhle is an intellectual believer iBhayibheli uyalazi kuhle amavesi uyawazi kuhle kodwa umahluko phakathi kuka Sathane lo mKristu oqotho yikuthi uSathane yena into angekayenze yikulilalela ilizwi likaNkulunkulu ikulenza ilizwi likaNkulunkulu iobedience kayikho kuSathane but ulwazi ulalo so nxa singakhuluma ngeBhayibheli iBhayibheli liyafundwa la kuma university angelani lesikristu but abafundeli kulenza uyathola belimastile besazi amavesi besazi konke historical background konke but kodwa bengeke beliphile so nxa linjalo iBhayibheli kalimncede umuntu siyabonga Umfundisi Sitsha sihlangana la kwezinye indawo abanye babe sethi uJesu uzibeka phezulu kwelizwi likaNkulunkulu ngendlela kanjani ayekhuluma ngayo but hayi uJesu lapho usefaka ilizwi likaNkulunkulu eceleni kulezigaba yini lapho uJesu ayemelana khona lelizwi likaNkulunkulu well njengoba kutsho wakho uzananzela ukuthi kulamavesi athize lapha abantu ababehlika khona ukuthi baqedisise inkulumo zikaJesu ngizanika umzekeliso kaMateyu 5 verse 43 lamanye nje athize lapho uJesu athena lizwile kumbe lizwile endulo ukuthi kwathiwani wathiwa uzakuthanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho uJesu abesithi kodwa mina ngithi kini thanda izitha zakho so umuntu nxa elalele inkulumo kaJesu liyana elalele lembhalo eyakhuluma ngayo lapha arifeya kiyo ku-Old Testament angithi uthi yena uJesu ukuthi lapho uyaphikisana lembhalo ngoba yena selethe okunye okuchiyene lembhalo le evele ikhona maningi amavesi esingabalisa kwenye indawo uJesu uthi yena lizwile endulo ukuthi lingafeli angithi
kodwa mina ngithi kini lo okhangela owesifazana amhawukeni usefebile laye nxa bemlaleli bathi bona kuthi uJesu lapho uyaphikisana phela lokho kubhaliweyo but in essence ungaya kuverse 17 kaMateyu chapter 5 uJesu ingacabanga ukuthi ngize uzechitha angizicitha kodwa ngizegcwalisa ngezinye indlela uJesu injongo yakhe yayingukugcwalisa umlayo hathi ukuwudiliza ungananzelela kuhle wonke ayekukhuluma kakuphikisana nomlayo kwenye indawo uthi yena umuntu angawucela ukuthi angabuya kuchaye ngapha kulesi sihlathi umphelesi esinye isihlathi angithi uzama ucabanga ipracticality yakho ukuthi into le is it practical kuyavuma yini ukuthi umuntu angangichaya ngapha ngimuphe esinye isihlathi normally ngomuntu ukuthi uyaretaliate afumbathe isibhakela angithi nxa ngachaya esinye isihlathi so uJesu akuvezayo lapha ukuthi imbhalo yebo yayilotshiwe isitsho lokhu yayikutsho kodwa lokhu yena kuvezayo kuyagcwalisa phezu kwembhalo ngendlela uthi uzegcwalisa ukulunga Tshuma abafundisi belizwi likaNkulunkulu ngalezi yansuku kulezinto abasebenza ezasezisenza ukuthi abantu bathwale nzima ngokubamba lokuzwisa lokuphila ngelizwi likaNkulunkulu uJesu lapha engathi uzoqondisa engathi uzongenisa endleleni izinto ezaseziphambanisekile yikho befika esigabeni lapha bathi hayi ukuthi usemelana lelizwi likaNkulunkulu angazi ukuthi wena uyibambe njani nalindaba mbone okwakuluhlupho kakhulu ekuchasisweni kweBhayibheli kwase kungani kulemithetho lemthethwana eminengi okwakumele ukuthi igcinwe and then kwasokusenza ukuthi inkolo kube ngani inkolo ikwenza izinto ezibonakalayo but uJesu into ayilandayo lapha nxa ekhuluma uyakhuluma ngomthetho oqondana lokufeba uyakhuluma lo mthetho oqondana lokubulala uthi yena lo osezondele umfowabo usembulele lo lemcabango engahlambulukanga usefebile lokufunga kwase kujayelekile kakhulu uthi yena hayi impendulo yakho ayibe nguye kumbe hayi umekhona konke lokuphindisela engunanzelelayo lapha ukuthi uJesu akukhuluma lapha in fact let me say uziseni kwabantu babezwisisa ukuthi as long phela ngingabulalanga umuntu ngiright but uJesu uthena haya akwanelanga ukuthi kawenzanga okubi ngoba isono kayisikho kwenza kuphela isono ikwenza okusukela kumcabango emibi so ngezinto nxa sisindiswa uNkulunkulu udinga ukusiphuna lempande zesono as long impande zesono zikhona kuthi ukuthi isono kasisuswanga ukubulala kuzalwa inzondo so ngezindlela nxa uNkulunkulu esisindisa udinga ukuguqula asuse leyo nzondo ngaphakathi asuse lokho kuziphakamisa ngaphakathi asuse lokho umcabango engahlambulukanga ngaphakathi kwethu so ngezindlela ukusindiswa kwethu ayisikho kupholishwa ngaphandle ukuthi sibonakale sibahle ngoba baningi abakhanya bebahle ngaphandle kodwa ingaphakathi zingahlambulukanga so ukusindiswa kumele lungene lugxile lungene luyeguqula umuntu ngaphakathi kwenza ukuthi nxa esenza izinto ezinhle azenze phuma phakathi zizalwa yingaphakathi yakhe ngiyabonga mfundisi sithi ninanzelela ukuthi insuku esiphila kizo zinzima zilukhuni abantu basebenza ilanga liphuma lize liyetshona lize liyephuma elinye abantu abala kuphumula bayasebenza lapha basebenze lapha kwesinye isikhathi lensana abantwana basale bebodwa ezindlini abadala bephumile besemsebenzini impilo ngathi sitshintshile akusekho lokhana ukuthi ingxenye kumbe umama ukhona uhlezi ekhaya ukhangela abantwana wonke umuntu busy pho ngendlela esibhizi ngayo ngensuku zanamuhla singathola njani isikhathi lelizwi likaNkulunkulu ukuthi sike sibe lethuba umuntu munye ngamunye abe lethuba afunde ilizwi likaNkulunkulu okhulumayo mfundisi kuleqiniso ukuthi siphila esikhathini lapha abantu abakhanya bebhizi ingxenye ngathi mina i-lockdown le ibe lusizo kancane ebantwini isikhathi sona lesi se-COVID lesi
abantu behlezi ezindlini kuncedisile abantu ukuthi babe lethuba engxenye lokufunda ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa ke under normal circumstances abantu abhizi kakhulu ukuthi ithuba lokufunda ilizwi likaNkulunkulu bayaliswela abalalo. Lapha nginanzela ukuthi nxa sifunda amanye amavesi athize eBhayibhelini singafunda uSihlabelo ngo-37 ivesi ngelika-7 ithi yona ikhuluma ngokuphumula, ithi yona phumula enkosini ulinde kuyo ungazihluphi ngalutho uza kuphumelela. Ngithi ngezinye indlela nxa ngicabanga ukuphumula enkosini ngicabanga ukuthi ukuvezwa lapha ukuthi kumele sibe lesikhathi lelizwi likaNkulunkulu lapho ungacabangi lutho khona uhlale phansi ukulalela ukuthi uNkulunkulu uthini phakathi kwezangikhathaze zonke ezikhona kuschedule yakho yosuku ngoba lesikhathi sokuthi maybe uziphe ihola lapho uhlala khona phansi ulalele ucabangisise ngelizwi likaNkulunkulu, ulalela ukuthi uNkulunkulu uthini. Mbona khonokho kungumuthi kuyasincedisa phakathi kwezinhlupho esibhekana nazo. Tshuma, ngaleziyana insuku sike saphila esikhathini lapho incwadi kade kuyiyo indlela yokuxoxisana, kuyindlela yokukhuluma. Umuntu usebhalela incwadi isithandwa sakhe, usebhalela incwadi awenhle emangalisayo. Thatha incwadi leyana ayihlale khona yena, ayihlale endaweni ethuleyo lapha ngasoza aphanjaniswe khona ngabantu, ayifunde eyedwa. Pho kuyini singakwenza namuhla? Nansi incwadi phela esiyibhale isithandwa sethu esinguNkulunkulu. Singenza njani ukuthi sibe lethuba lencwadi le enhle emangalisayo evela kulo esimthandayo? Uthe ukhuluma ngakhumbula ukuthi ngesikhathi kungabi lamafoni lawa incwadi lezana zazigcina, uthola umuntu ezifake phakathi kwe-envelope ziningi. Kwesinye isikhathi incwadi zangikhona zasifaka ngaphansi komqamelo nxa elala ukwenza ukuthi nxa ephupha engxenye aphuphe ngaye lo. Kwesinye isikhathi incwadi zangikhona zazikhitshwa, ngangibone e-boarding zikhitshwa incwadi zangikhona zirevise, uthola umuntu eyibala ecabangisisa ngamazwi lawana. So ngibone ngani ngokufana nayo abantu iBhayibheli bayalibala, kodwa isikhathi esiningi okuswelakalayo yikucabangisisa ngamazwi aseBhayibhelini, ukumeditate lokureflecta elizwini lona lana eliseBhayibhelini. Nginganika isibonelo esinjengenkomo. Inkomo yabona zisidla zingaqeda ukudla engxenye sokusemini lapha ilanga selitshisa kakhulu, yabona sezihleze emthunzini, uyayibonile lokhu ihlafuna iginya, kubuye kuhlafune iginya. Utshani ebudlileyo inkomo abusebenziseki emzimbeni wenkomo, bungazange bubetshiswe. Kumele bubetshiswe lobana tshani ukwenza ukuthi busebenziseke ngaphakathi. So ilizwi likaNkulunkulu nxa khona phana uletshisa kumbe ucabangisisa ngalo kumbe umeditate, indlela yokuthi ulithathe libe yingxenye yakho ukuze lelo lizwi uphile ngalo. Kakhulu uNkulunkulu usiphile iSabbath ukuthi siphumule ngalo phakathi kwesikhathi esibhizi ngaso. Sithini ngalo Umfundisi Sitsha? Singalisebenzisa njani ukuthi lisincedise ukuthi kube yisikhathi lapho esithola khona umuntu munye ngamunye lapha hlezi khona, lapha khona emakhaya, emadolobheni, sibe lethuba elihle loNkulunkulu lelizwi lakhe. Nginanzela ukuthi Mfundisi sikhonza uNkulunkulu omangalisayo. Ngoba ngizama ukucabangisisa khonapho ukuthi aluba usuku lweSabbath lungekho, usuku lokuphumula, ngaba abantu kanjani nxa abantu besebenza funa 7 days? Kwezinye indawo vele sebesebenza almost around the clock, echayisa konke umsebenzi uyangena komunye. Bathi siyabonga uNkulunkulu ngeSabbath ngoba ngeSabbath ingqondo yakithi icosololo, umuntu akaphumule ekuchikachikeni kweviki. Kodwa nxa siphumula phela kasiphonga ukuphumula, siphumula futhi sifunda ilizwi likaNkulunkulu ngoba sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini kithi. Ngezindlela eSabbath mina ngibona i-refreshment, kulusuku lokurefresha ingqondo, ukurefresha umzimba, lapho umuntu aphumula khona ulalela ukuthi
uNkulunkulu uthini ngelizwi lakhe futhi ukupha ama-insights amatsha ngempilo ukupha futhi ithemba elingcono ngoba aluba besiphila nje kuphela mtshokotsho isabatha lingekho kungela suku lokuphumula ngabe vele abaningi sebefile. Siyabonga. Abanye Tshuma isabatha balibamba baliqinisa kube isikhathi esihle sokuthi baphumule ngalo bafunde ilizwi likaNkulunkulu bamkhonze. Abanye bayengeza ngitsho izikhathi zabo hathi ukuthi bafake ezinye insuku zokukhonza, hayi, kodwa babe lamanye amathuba amahle ingxenye ukuthi ekuseni ngayinye umuntu uyabekwazi ukuthi ekuseni ngesikhathi esinje ngo2 kumbe ngo3 ngiyavuka ngikhuleke ngifunde ilizwi likaNkulunkulu. Singancedise kanjani kakhulu ngoba ingathi kuyasilela kakhulu empilweni zethu ukuthi sibe lezikhathi eziqotho, izikhathi ezinhle lelizwi likaNkulunkulu. Izikhathi ezingcono ezokukhuleka kusekuseni ungaqalisa ukwenza loba kuyini okwenzayo. Uzinike isikhathi sokuthi ngike ngiye kumele uhlangane loNkulunkulu ungahlangani labantu. Okay. So ungaqala usuku lwakho ngokuthi ufunde iBhayibheli, ukhuleke, ucabangisise ngamazwi aseBhayibhelini. Uzathola ukuthi usuku lwakho luba lengqondo. Okay. Izinqumo zazenza ngalona lolo suku, ama decisions, zonke izinto ozenzayo ngoba uhle wafaka isisekelo sokuthi ube lesikhathi loNkulunkulu. But ungaphonga uqala usuku ungazange ube lesikhathi loNkulunkulu, yikho lapho kuba khona ama mistake ukuthi ugcine usenza ama decisions angayisiwo, angafanelanga. Lo suku lwakho uzathola ukuthi ngalona lelo langa into zakho azihlele kangakuhle ngenxa ukuthi awuzange uqala uhlangane loNkulunkulu. Yes. Ngibona engani kuseni kakhulu, ekuseni yiso isikhathi esihle esokuhlangana loNkulunkulu. Siyabonga. Umfundisi, nginanzelela futhi ukuthi ukugcina amavesi ekhanda, ukugcina amavesi ekhanda, ukuwathatha umuntu awadla amavesi awagcina ekhanda. Ngiyakhumbula sakhula kwesinye isikhathi kwakusenziwa, nothi kwesinye isikhathi izikhathi eziningi nxa kusemthandazweni, ingabe kungolwesithathu phakathi kweviki, ingabe isikhathi sevespers, umuntu munye ngamunye kule vesi kwakufanele ukuthi akhuluma amavesi akhe. Sekwaya ngapha kuyinto lokhana besilakho bekukuhle. Nginanzela ukuthi sike saba futhi ukugatsha lwabantu abatsha lapha bekusiba khona lezi nhlelo lapha abantu abatsha kade be-recite ama-chapter, be-recite amavesi ngobuningi babo egciniwe emakhanda. Kusincedisa njani ukugcina izahluko lezindinyana emakhanda? Khonokho ngibona ngani kusesekhona mfundisi, nanxa nje kwezinye indawo ngani kuyasilela udinga nje ukuthi kuvuselelwe ukuthi ilizwi likaNkulunkulu siligcine, silimemorize. Usihlabelo ngo-119 verse 11 uthi yena ilizwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami ukuze ngingaboneli. Ngizindlela indaba yokumemorize imibhalo singakwenza futhi la ngezingoma ukuthi uzananzela ukuthi ingoma eziningi ezihlatshelwayo ngisho lasesihlabelweni sethu liBhayibheli. Umuntu uyafunda amazwi eBhayibheli angithi abese wafaka engomeni. Khona lokho kuncedisa ngani? Ngikhumbula number 201 ethi wangikhipha odakeni olulishayo. Ungafunda I think usihlabelelo ngesinye sezihlabelelo zikaDavid angithi nxa wayekhaya uNkulunkulu ngalokho amenzele khona. Khona lokho kwenzani? Kwenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu silibambisise. Ngisho lasesikolo abantwana be-primary kumbe abe-creche babefunda ngcono, babefunda ngcono ngokuhlabela izingoma. Lihlabele ingoma amarhyme nalawana kuze kungene engqondweni kuthophele. Ngibona ngani lelizwi likaNkulunkulu singalenza njalo. Bokulula ke ebantwini abatsha nxa besifundisa sifunda ngokubambisa iBhayibheli lezilelani lamlengwalo zeBhayibheli. Khona khona safunda
ngithi uma kulokujona ngithi Yeah. hlabele nje amabhuku eBhayibheli kusukela kuGenesis uze efika kusambuli wenza ukuthi la nxa umntwana ekhula kuba lula ukuthi akumbe ukuthi olandela uGenesis ngubani olandela uMateyu ngubani and so forth. So ngibona kuqakathekile ukuthi ilizwi kaNkulunkulu silimemorize silibambisise ihlale engqondweni zethu. Mfundisi, ukuthatha ilizwi likaNkulunkulu silifake ezingqondweni zethu la nxa singelalo iBhayibheli ezandleni esiliphetheyo kodwa nxa selihleze emakhanda kuletha nguquko empilweni zethu, kusincedisa njani empilweni zethu? Abonke lelizweni bayakwazi ukuthatha ulutho olufake engqondweni kuletha inguquko empilweni yomuntu. Umfundisi usithi useke wanika umzekeliso wengoma. Kulezi nsuku kule ngoma yena le COVID-19 liyana. Ikuthakula sikhathi benza ukuthi usihlabelele. Kwenzelwani khona khiyana? Anti indlela yokuthi abantu kungene kugqile kiwo ukuthi kutshowe even le kwakulaliyane kaJonathan ingoma liyane yomhlabathi layo futhi abantu agcina into lezo zingena kibo kusetshenziswa izingoma even kusiyo empini kwakuhlatshelwa izingoma umuntu agcine echiya umuzi wakhe ekhaphe sezambia so ngezindlela ilizwi lenza umahluko ngezindlela umuntu uyilokho afeed ingqondo yakhe ngakho nxa ilizwi ungalidla ilizwi liyaguqula indlela ocabanga ngayo your thinking okwesibili lezi nqumo ozenza ama decision owenzayo ilizwi liyakuphathisa ukuthi wenze a right konke lama values into eziqhakathekileyo kuwe kubuye futhi lesimilo sakho ilizwi liyasiguqula. So uthi ukuthi nxa ilizwi likaNkulunkulu lisenhlizweni yami lisengqondweni yami loba ngisesikolo loba ngisemsebenzini loba ngingaphi nxa sengifika kumahlandla athile awempilo sekufanele ngithathe isinqumo esithile ngenxa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liphakathi kwami ngilalo akudingi ukuthi ngivule iBhayibheli liyancedisa ukuthi ngithathe izinqumo eziqondileyo liyancedisa ukuthi la nxa bese ngifuna ukuhamba ngenyawo ezingasizo ngizithinte ngingene endleleni ngoba ngiyakwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma phakathi kwami. Sekusiba ingozi ke kimi Umfundisi Sitsha Umfundisi Tshuma nxa ilizwi likaNkulunkulu ngingalithathi ngiligcine enhlizweni ngiba njengomuntu ongavikelekanga. Ingxenye Umfundisi Sitsha ngomzuzu ungancedisa abalaleli ngokuqhakatheka ngokuphila kwelizwi likaNkulunkulu ngomzuzu nje ukuthi ungabakhuthaza ngokuphila ngelizwi likaNkulunkulu kubana lingabancedisa ngayiphi indlela. Mina Mfundisi ilizwi likaNkulunkulu ngilithatha njenge-compass. I-compass yiliyana othi nxa usufike lapho uhlangana khona indlela ungasakwazi ukuthi ngithathe yiphi. I-compass iyakudirecta ukuthi hayi impumalanga ingapha inyakatho ingapha iningizimu ingapha and so forth. So ilizwi likaNkulunkulu linjalo nxa silifake engqondweni zethu liyasenza sikhumbule liyasikhumbuza futhi nje lezithembiso zikaNkulunkulu ezinye. Kwesinye isikhathi enkambeni yempilo sifika lapho umuntu afika khona ingqondo ibe shattered yehlule ukuthi azwisise ukuthi manje ngenzeni. Kuyasincedisa nxa ilizwi likaNkulunkulu lisengqondweni kuyangikhumbuza ukuthi uNkulunkulu kanje wakwathembisa ukuthi elizwini lakhe laphana kanje uNkulunkulu uthi ngimele ngihambe ngale ndlela. So ilizwi likaNkulunkulu mina ngilibona njalo ngithola liqhakathekile kangaka ukuthi siliphile silifunde libe yilo elisipha i-directions. Ke sakhuma futhi ngokuthi nxa lifakwe engqondweni liyasincedisa ezilingweni esihlangana lazo ukuze simelane lazo sizinqobe. Siyabonga Mfundisi. Ngomzuzu Mfundisi ingxenye ukukhona ngawugcizelela uncedisa abalaleli lababukeli ukuthi ilizwi likaNkulunkulu nxa singalifunda siphile ngalo lilethane empilweni zethu. Nxa usulingwa laphana kumbe suwehlelwe yiproblem ungakhumbula izithembiso uNkulunkulu azenzileyo kuyakuphakamisa ukuthi iattention yakho isuke kuproblem ukhangele kuNkulunkulu onguye ongaletha isolution. Plus okunye engingakutsho engingagcina ngakho kubalaleli ukuthi iBhayibheli saliphiwela ukuthi
silifunde ukuze izimilo zethu Zitshintshe. ziguquke ukuze sisindiswe. Singalahlekelwa ngumbono njalo siphonga ubala nje iBhayibheli sibalela ukuba kwazi. Akusoze kusincede. Siyabonga mfundisi. Siyabonga bafundisi ukuba lani kuyona le ikota nxa sibe sikhangela ilizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu alibuse. Siyabonga ababukeli, siyabonga abalaleli. Lonke lisemakhaya, abanye bakhona apha phakathi elizweni, abanye baphandle kwelizwe, abanye baphetsheya kwaNgulukudela, abanye bangale kwaGwembe. Sangathi uNkulunkulu angalibusisa belani besisonke kuyona likota sikhangele ilizwi likaNkulunkulu. uThixo aligcine. Asilibambeni ilizwi likaNkulunkulu, silifundeni, siliqhakathekise. Ukulifunda kuphela lokuzwa kuphela akwenelanga. Babusisiwe abenzayo, babusisiwe abalizwayo benze baphile ngakhonokho uThixo athi bakwenze. uNkulunkulu alibusisa, aliqinise, alipha amandla, aliphe lokwenelisa ngokuphila ngelizwi likaNkulunkulu. Umfundisi uTshuma uyasikhulekela. Asikhulekeni. Babo sezulwini siyabonga umuso ongaka wokusithungamela kusona esifundo. Sicela ukuthi konke esikufundileyo umoya engcwele akugcizelele ezimpilweni zethu, abesedala inguquko empilweni zethu bese silungela umbuso wakho ozayo. Sikhuleka ngegama likaJesu Kristu. Amen. Amen.